Murakaza neza kuri Green Roots TV, aho tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye z'imyidagaduro ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi turaganira ku bitekerezo by'abanyamakuru b'imikino hano mu Rwanda ku ikipe bashobora kubona ko izegukana igikombe cya shampiyona. Ese amakipe amwe amaze kwigaragaza nk'afite amahirwe menshi cyangwa haracyari impaka ndende hagati y'abahaga mu gusesengura umupira? Reka tubirebere hamwe. APR FC irahabwa amahirwe ya 63%. Ikipe izatwara igikombe cya shampiyona mu mboni z'abanyamakuru ba siporo. Ikipe ya APR FC niyo ihabwa amahirwe menshi n'abanyamakuru ba siporo mu Rwanda yo kwegukana igikombe cya shampiyona ugereranyije na mukeba wayo Rayon Sports. Urugamba rwo kwegukana igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda 2024-2025 kugeza aho umwana arira nyina ntiyumve. Nyuma y'uko APR FC itsinze Bugesera FC mu mukino ku munsi wa 23 yahise ifata umwanya wa mbere n'amanota 48, mu gihe Rayon Sports yahise iwutakaza nyuma yo kunganya na Marine FC ibitego 2-2 ikajya ku wa kabiri n'amanota 47. Muri urwo rwego yagiriye abanyamakuru ba siporo batandukanye tubwira ikipe babona izegukana igikombe ndetse n'uko izitwara mu mikino 7 isigaye ya shampiyona. Mugenzi Faustin uzwi nka Faustin ukorera Isibo TV na radio yatubwiye ko amahirwe y'uzegukana igikombe cya shampiyona ayahaye Rayon Sports ndetse yanavuga impamvu zabyo. Yagize ati njyewe rero amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona ndayaha ikipe ya Rayon Sports ku kigero cya 53%, naho APR FC ikaba 47%. Impamvu ni igihe Rayon Sports yamaze iri ku mwanya wa mbere, ariko nanone n'igihe imaze idatwara igikombe. Yagize imbogamizi nyinshi zo kubura rutahizamu Faranganye, igira ibibazo byo kuba abakinnyi badahemberwa ku gihe no kuba uwo bahanganye atoroshye, ariko ibyo ngibyo navuga ko bigomba nayo kuyigisha. Uyu wagakwiye kuba ari wo mwanya w'igikombe, ubundi ikindi gihe bikazagorana. Kuba Rayon Sports yaramaze amezi 4 iri ku mwanya wa mbere, bazi icyo bisaba kugira ngo ubujyeho, ariko no kubikorera ntabwo ari ibintu bizizana. Navuga ko na APR FC bahanganye ntabwo izabura imikino izatakaza. Faustin kandi yavuze ko mu mikino isigaye Rayon Sports izabona amanota 15, naho APR FC ikabona amanota 12. Naho ukurikiye imfura Eric Tony ukorera igihe tubwiye ko amahirwe yo kwegukana igikombe yaha APR FC ndetse anasobanura impamvu. Yagize ati APR FC nayo amahirwe angana na 55%, naho Rayon Sports nayo 45%. APR FC yakosoye amakosa yakoze mu mikino ibanza, aho Rayon Sports yakoraga ikosa nayo bikarangira irikoze. Ibyo byarangiye bikosoye bifasha gufata umwanya wa mbere, kuko niba wibuka neza Rayon Sports yigeze gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 11 hagati ya APR FC igifite ibirarane, none ubu ngubu ahubwo yashyizwemo ikinyuranyo cy'inota 1. Ikindi kintu ni uburyo APR FC yaguze abakinnyi beza bayifasha ugereranyije na Rayon Sports yaguze abatabifasha. Icya gatatu ni uburyo APR FC yazamuye urwego bigendanye n'uburyo abakinnyi bameranye cyangwa se no kuganiriza umutoza, ubona ko harimo ibyahindutse mu gihe Rayon Sports yubona ko yasubiye inyuma. Yavuze kandi ko mu mikino isigaye APR FC izabona amanota 17, mu gihe Rayon Sports izabona amanota 16. Ephraim Kayiranga ukorera Radio and TV 10 yavuze ko amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona ayaha APR FC bitewe n'impamvu zirimo no kuba ari ifite umwanya wa mbere kugeza ubu. Ati impamvu APR FC iha amahirwe menshi yo kwegukana igikombe nuko iri mu mwuka mwiza
yagiye mbere ubu niyo ifite umwanya wa mbere, bafite imbaraga, bafite ibyo byishimo, umwuka ni mwiza. Tugeze no ku kibazo cy'ubushobozi, yo nta kibazo ifite, ariko Rayon Sports yo ubushobozi buba ari buke. Ni ikipe ishobora kumara icyumweru cyose ititoza, abakinnyi baburana umushahara. Ikindi bacitse intege kubera gukurwamo amanota ndetse bagashyirwa no ku mwanya wa kabiri. Yavuze ko muri rusange APR FC yiha amahirwe angana na 80%, naho Rayon Sports yo akayiha 20%, ndetse ko mu mikino isigaye APR FC izabona amanota 15, naho Rayon Sports ikabona amanota 12. Uko niko Ephraim Kayiranga abibona. Naho Uwimana Clarisse ukorera BNB Kigali FM yavuze ko ikipe ya APR FC ifite amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona angana na 60%, naho Rayon Sports yo akayihangana na 40%, ndetse asobanura impamvu. Yagize ati navuga ko ikipe ya APR FC ifite amahirwe yo gutwara igikombe ku kigero cya 60%, hanyuma Rayon Sports ikaba ifite amahirwe angana na 40%. Amakipe yagiye asa nkaho akubana. APR FC itinda gufata umwanya wa mbere kubera imikino mpuzamahanga, nyemeza kuza ikajya ikora amakosa amwe n'amwe, ariko ayo makosa yagiye ikora ntabwo nkeka ko yayakora iyoboye urutonde rwa shampiyona, kuko nyine ni ikipe itagiva mu bihe by'igikombe iyo yakibonye. Ikindi cya kabiri ni ikiganiro nagiranye na chairman wa APR FC, avuga ko ashaka igikombe mushya yaje mu mpera z'umwaka ushize. Muri APR FC harimo ibibazo, rero n'umugabo wifuza kuba yatwara igikombe. Ikindi n'abakinnyi ba APR FC uburyo baguma ku gikombe bitandukanye n'aba Rayon Sports, kuko umuntu anarebye ibihe ikipe ya Rayon Sports irimo, turabizi ko buri mukino ufite abagomba kuwukurikirana, bihita bituma hazamo akantu ko kudahuza 100% ku bayobozi. Yavuze ko kuba Rayon Sports yaratakaje uwayitsindiye ibitego byinshi mu gihe mukeba we yinjizagamo abandi bakinnyi 3 kandi batanga umusaruro ari igikorwa bitandukaniraho. Yavuze ko mu mikino isigaye APR FC izabona amanota 18, naho Rayon Sports ikabonamo amanota 16. Rugajurigani ukorera RBA yabwiye Inyarwanda ko amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona ayaha APR FC, ashingiye ku mpamvu zirimo imyitwarire y'amakipe yombi ahanganye. Navuga ko amahirwe yo gutwara igikombe na APR FC nkayiha amahirwe 60%, naho Rayon Sports nkayiha 40%. Imikino 7 basigaranye, buri ruhande Rayon Sports nabara ko ku manota 21 byibura ishobora kuzabona amanota 17, hanyuma APR FC yo ikazabonamo 21. Impamvu 3 zituma mbona ko APR FC ariyo izatwara igikombe. Ya mbere ishingiye ku myitwarire y'amakipe yombi mbere y'uko tujya mu cyumweru cy'icyunamo. Ubona ko ikipe ya APR FC mu mikino yo kwishyura yagerageje kubona amanota menshi ugereranyije na Rayon Sports. Akomeje agira ati impamvu Rayon Sports ititwaye neza ni ibijyanye n'abakinnyi ifite. Urabizi ko nyuma y'ivunika rya Faringanye ndetse na Kevin wagizemo imvune, tutibagirwa yuko nubwo yakize haba kirimo umunaniro kuko amaze gukina imikino myinshi. Birasa nkaho abo bakinnyi babiri hagati yabo ufashe ibitego Faringanye yari amaze gutsinda n'imipira ibivamo, Muhire Kevin yari amaze gutaga. Mu by'ukuri uburyo bw'ubusatirizi bwa Rayon Sports bwari bushingiye kuri abo babiri. Nahamya rero ko Rayon Sports bagize ikibazo gikomeye mu busatirizi, niyo mpamvu batakaje iyo mikino myinshi. Noneho n'abakinnyi bakabaye bagira icyo bakora, ntabwo bari mu bihe byiza uko bikwiye. Yavuze ko indi mpamvu Mukandagira izegukana igikombe ari ukubera imikino myinshi isigaranye izayikinira i Kigali. Ati indi mpamvu ni ikijyanye no kuba APR FC imikino myinshi isigaje iyifite i Kigali, ikagira 2 mu ntara. Rayon Sports yo imikino ifite i Kigali ni 4, naho indi 3 ikazayikinira hanze. Ibi bibuga byo hanze nabyo
binyereka ko byagiye biyigora. Icyanyuma ni icyo kuvuga ko APR FC iri imbere bikaba biri mu biganza byayo, icyo ni ikintu gikomeye. Claude Hit nawe nk'umunyamakuru wa siporo ukorera na Radiant TV yavuze ko amahirwe yo kwegukana igikombe ayaha APR FC ndetse anasobanura impamvu. Ati shampiyona aho igeze ahangaha habura imikino 7 kugira ngo irangire hagati y'ikipe ebyiri zikubana. Navuga ko ikipe ya APR FC iri kwiha amahirwe ku kigero nk'icya 60%, naho Rayon Sport nkayiha 40%. Impamvu ni ukubera ko ikipe ya APR FC iyoboye urutonde rwa shampiyona, ni umwanya yirutseho igihe kirekire ariko birangira iwufasha. APR FC ni ikipe izi gukina iyi mikino cyane cyane igana ku musozi wa shampiyona. Aya makipe yamenyereye gutwara ibikombe bya shampiyona, ubuzima bwayo ari ugutwara ibikombe, abazi gukina iyi mikino cyane. Akomeje agira ati APR FC yamaze igihe kinini yiruka inyuma ya Rayon Sport, biza kugera igihe yicaho ifata umwanya wa mbere. Abayizi rero izi gukina umwanya wa mbere kuko ni ubuzima yabayemo imyaka myinshi cyane, kandi ifite n'abakinnyi benshi bafite ubwo burambe. Ikindi muri iyi minsi ya nyuma ya shampiyona bisaba ikipe hamwe mu bijyanye n'ubushobozi, aho kandi APR FC ifite ibyo bintu kurusha iyo Rayon Sport. Yavuze ko ikindi gituma arushaho kwiha amahirwe ari uburyo iyi mikino isigaye imeze, aho amakipe isigaranye byoroshye kuyabonaho amanota ugereranyije n'ayo Rayon Sport isigaranye. Avuze ko mu mikino isigaye APR FC izabonamo amanota 17, naho Rayon Sport ikabonamo 18. Wihanganye Fuad ukorera BNB Kigali FM yavuze ko amahirwe y'igikombe cya shampiyona ayaha APR FC bitewe n'impamvu zirimo ko ibi bihe irimo ibimazemo imyaka 5 kandi bikarangira icyegukanye. Ati tugendeye ku burambe bwa APR FC n'ibikombe bya shampiyona isanzwe itwara, kandi ibi bihe ntabwo ari ubwa mbere ibigeze. Mu myaka 5 ishize ihuye n'ibihe bimeze gutya, hari aho yigeze ihangana na AS Kigali irusha amanota, baragenda iza gutwara igikombe ku bitego. Nyuma yaho yaje guhura na Kiyovu inshuro 2 ikava inyuma bikarangira itwaye igikombe. Bivuze ngo ni nako uyu mwaka yongeye kubikora kuko yakuyemo amanota menshi hagati yayo na Rayon Sport, none irinze iyijya imbere. Akomeje agira ati aho rero iyo bigeze mu minota ya nyuma biba bigeze muri bwa buryo APR FC isanzwe izi no gukoramo neza. Nibyo Rayon Sport itandukanye na AS Kigali na Kiyovu Sport mu buryo ko batwara igikombe cya shampiyona, ariko irimo irahangana n'umuntu ukomeye ari we APR FC. Bivuze ko APR FC ariyo isigaranye imikino yoroshye ugereranyije na mukeba wayo. Muri rusange APR FC yayihaye amahirwe angana na 89%, naho Rayon Sport yo akayaha 11%. Avuze ko mu mikino isigaye APR FC izabona amanota 19, naho Rayon Sport ikabona amanota 17. Nyiri SKFM Sam Karenzi nawe amahirwe y'ikipe izegukana igikombe cya shampiyona yahaye APR FC ndetse anasobanura impamvu zabyo. Ati APR FC ndaya 60 yo gutwara igikombe cya shampiyona, nubwo na APR FC itageze umwaka mwiza w'imikino, ariko na Rayon Sport byabaye bibi kuko urumva itakaje amanota 5 mu mikino 2 ishize. Yekwereka ko yasubiye inyuma cyane. Ibibazo bya mikoro, abakinnyi bari kujya mu myitozo bigoranye, imvune, abakinnyi babuze mu kwa mbere badafite imbaraga no guhuza. Ubona ko komite idahuje n'ikipe neza cyane ko atari yo yabaguze. Ubona harimo ibibazo byinshi biyimisha amahirwe yo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona mu mikino 7 isigaye. APR FC mbona yarafashijwe cyane no kuba yarabonye ibibazo byayo ikabyakira igahangana nabyo, n'imitoreze mibi ari nacyo ikibazo gikomeye ifite. Ubona ko yashyizemo imbaraga nyinshi cyane mu bakinnyi bayo kugira ngo bahatane, ariko yanoroherejwe n'uwo bahanganira siporo, ntabwo yashoboye kwitwara neza. Bivuze ko mu mukino isigaye APR FC izabona amanota 19, naho Rayon Sport yo ikazabonamo amanota 17. Rigoga Ruth ukorera
RBA yasobanuye ko Rayon Sports yakoze ikosa ryo gutakaza amanota menshi mu gihe yari ifite amahirwe ndetse ikaba yaritwaye neza mu mikino ibanza ya shampiyona, ariko mu yo kwishyura bikaba byaranze. Ati Rayon Sports yakoze ikosa ryo gutakaza amanota menshi mu gihe yari ifite amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona. Bicyoroshye cyane ko uyu mwaka ubona ko yaba amakipe ashaka igikombe n'andi asigaye yose asa n'ari ku rwego rumwe, ushingiye ku buryo yitwaye mu mikino 15 n'igice cya mbere ya shampiyona yari nziza kurusha mu kibuga APR, ku buryo ubu yakaba yageze kure imyiteguro y'ibirori byo guterura igikombe kuko yagisoje ifite amanota 36, itakaje amanota 9 gusa, irusha APR ifite amanota 5. Nyamara mu mikino 8 ihwanye n'amanota 24 igice cya kabiri imaze gukina basohora amanota 12, ikaba irusha inota rimwe APR yo ifite imibare myiza mu gice cya kabiri cya shampiyona, ikagira umwihariko ko ari ifite igikombe cya shampiyona giheruka. Bisobanuye mu kintu kinini ikipe ishaka igikombe cya 6 yikurikiranye. Bisobanuye ko ikindi kigabanya amahirwe ya Rayon Sports ku gikombe ari ukuntu imikino isigaje harimo 3 yo hanze ya Kigali. Ngo nuko abanyamakuru ba siporo hano mu Rwanda babyumva. Ese wowe urabyumva ute? Tanga comment muri comment section hano kuri YouTube channel Green Roots TV, kandi like, share kugira ngo subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi inkuru nk'izi ngizi zo mu myidagaduro, ubuzima busanzwe ndetse na siporo ntizikagucike. Ciao.